Muraho neza mwese, kuri uyu munsi tugiye kurebera hamwe umwitozo wo kwivura ubwoba. Njye muri kumwe ni Mutuyemariya Uje Rachel, nkaba ndi umukorerabushake mu kigo cya Mental Health Dignity Foundation. Ngiye kubereka uko ukorwa. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 6, 5, 4, 3, 2, 1. 6, 5, 4, 3, 2, 1. 3, 2, 1. 2, 1. 1. Tumaze gukorana umwitozo rero mwabonye uko ukorwa, uva ku 10 ugenda usubira inyuma ukamanuka kugeza ubwo ugeze kuri 1. Hanyuma ukava 10 ukarireka inshuro ya mbere uva ku 10 ukagera kuri 1, inshuro ya kabiri ukava ku 9, inshuro ya gatatu ukava ku 8, 7 gutyo gutyo kugeza igihe ugereye kuri 1, hanyuma umwitozo ukabura urangije. Yego murakoze cyane mwe twabanye muri uyu mwitozo, ndizera ko muzakomeza kuwukoresha kandi ukabafasha mu kwivura ubwoba, dukumira kandi tunafasha abatugana igihe bafite ubwoba kugira ngo babashe gukira bamererwe neza mu buzima bwabo bwo mu mutwe.